Hey, assalomualaikum, WhatsApp. Так, достор, бүгін біз бит жасайбыз. Такой лайтовый бит. Давайте бүгінгі битте полностью кантип жасалат, кандай музыкалар коюлат, тональность кантип тандалат и все прочее, короче. Давайте биринчи эле сэмплдардан баштайлы. Пожалуйста. Так, давайте биринчи мындан баштайбыз. Так, биринчи эле темп тууралуу алабыз. Анткени мынакей 1 квадрат, 1 2. Просто тартсаңар мынакей. Все. Бизде темп туураланды. Так, түшпөй калды бир аз. Все. Так, дальше инструменталдарды алабыз. И ремешотики какие-нибудь. Давайте хай-хет. Так, давайте биринчи эле хай-хеттен баштайлы. Анткени бизге грув бере турган инструмент. Хай-хет коебуз, тартабыз. Alt менен аны бассаңар. Давайте через одно бир аз азайтып коебуз. Для того, чтобы кичине более живойраак звучать үчүн. Сразу сходу. Белгилеп алабыз и Ctrl-B. Так, давайте экинчи хет. Копировка. Все. Биринчи квадрат кылдык, мынакей 3 чейин. И копировка. Ctrl-B.
Так, давайте setting by channel. Так, давайте мынтебиз. Бизде sample 2 бөлүктөн, например, биринчи бөлүктөн и экинчи бөлүктө бизде соло кошулуп атат. Тарадан. Давайте бизге экинчи бөлүгүнө кыркып салганский. Мынакей 43 могул жерде мынакей кайчыны алабыз, кайчы эмес, бычакты алабыз и могул жерде мынакей кыркасаңар всё. Так, давайте making переименовать этип алып, муну өчүрүп салабыз и копировка, Ctrl+B. Давайте сразу микшер. Так, мынакей белгилейсиңер бул жерде. Эквалайзерге киресиңер. Монтип туруп, могул жерде могул кнопканы бассаңар, ушундай болуп калат. И бизге не керек? Бизге мындай эффект керек. Мындай эффект кылыш үчүн мынакей, мына биринчи крутилканы, мына могул жердегини биринчисине белгилейбиз. И автоклип. Мынакей. Всё болду. Бул жакка өтөбүз. Могул жерин бир аз мындай монтип көтөрүп коебуз. Все, достор, биздин бит даяр. Мындан бул жагына сведение и мастеринг, голосту жазып, өзүңөрдүн хит супер бомбовыйларды чыгарсаңар боло берет. Силерге жаккан болсо каналга обязательно подписка таштап, лайк басып, өзүңөрдүн ой пикириңерди калтырып кетиңиздер. Силер менен Man Beatmaker каналы.